ikaze kuri Generation Link. Nkuko musanzwe mubizi tubagezaho amakuru agiye atandukanye, yaba amakuru ya siporo, amakuru ya politiki, amakuru y'imyidagaduro ndetse n'andi agiye atandukanye. Muri aka kanya rero inkuru tuzanye ni inkuru ishingiye ku myanzuro y'inama y'abaminisitiri. Inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa gatatu tariki 28 Mutarama 2026. Ikaba yateranye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ikaba umwanzuro tugiye kwibandaho, tugiye no kugarukaho, ukaba ari umwanzuro wagize Uwera Jean Maurice, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije, ubusanzwe umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ni Madame Yolande Makoro, ubwumwungirije akaba ari Uwera Jean Maurice. Uwera Jean Maurice akaba ari we wagizwe umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Uwera Jean Maurice wenda kubatamwibuka cyangwa se kubatabashije guhita bamumenya, akaba ari umuvandimwe wa nyakwigendera Jay Polly, umwe mu baraperi babaye mu itsinda rya Tuff Gang, umwe mu baraperi bakanyujijeho mu bihe byabo, ndetse indirimbo ze zikaba zigikunzwe kugezana n'isa. Uwera Jean Maurice bimwe mu byamuranze nuko Uwera Jean Maurice yabaye umunyamakuru kuri Flash FM, akorera igitangazamakuru cy'igihugu RBA, aho yanayoboye radio ya Magic FM. Nyuma aza kuvaho, aza gusigara akora nk'umunyamakuru bisanzwe. Icyo gihe yakoraga ya presentaga amakuru haba kuri televiziyo, yakoraga mu kiganiro Waramutse Rwanda, aho yaje kuva yerekeza kuri SKFM, radio ya Sam Karenzi, aho yakoraga ari n'umwe mu bayobozi, ari umwe mu bagize ubuyobozi bw'iyi radio. Uwera Jean Maurice yatangiye umwuga w'itangazamakuru mu mwaka wa 2011. nkuko twari tumaze kubivuga, yakoraga kuri Flash FM ndetse na Flash TV. Icyo gihe yari umuyobozi ushinzwe ikorwa ry'ibiganiro n'amakuru, production manager. Amaze imyaka igera muri 14 mu itangazamakuru. Nkuko twabivuze, niba yaratangiriye kuri Radio Flash mu mwaka wa 2011, ubwo imyaka amaze irumvikana. Afite impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza mu itangazamakuru n'itumanaho yakuye muri Iseka Institut Catholique de Kabgayi. Nkuko twabivuze, yakoreye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, yayoboye Magic FM, ndetse ari n'umwe mu bayobozi ba SKFM. Uwera Jean Maurice rero akaba yaramenyekanye cyane mu nkuru zisesengura cyangwa se mu nkuru za politike, aho yagiye agaragara yaba mu nkuru zivuganira abaturage, zigaragaza ibyifuzo by'abaturage, iby'abaturage bifuza ko bakosoka. Ubu ngubu rero agiye kuba umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, umwanya wahoze ukorwaho na nyakwigendera Ale Mukurarinda, waje kwitaba Imana mu buryo butunguranye. Amahirwe masa kuri Uwera Jean Maurice. Twebwe turi Generation Link. Kora subscribe niba utari wayikora, ubundi amakuru n'ibiganiro tukugezaho bijye bikugereraho ku gihe. Turabakunda cyane.